talakad tapu. King lagyo ning ipa, ang po ning anak, ang po ning Espiritu Santo, Amen. ing ginumanatili yak kayo, At kaya ka timurin. Jesus, aliwa mo ing kaladwata mo, yang pagmalasakita na, pati na ing kekatang katawan. King kekatang kapag masusyan king aldoyti, pepakit ng Jesus ing kayang malasakit, nga kupin, emo karing kaladwada ring tao, nune, antimurin king karelang katawan. Pepakanano, ring 5,000 lalaki, ela pa kabilang ding babae at anak. At ginamit na mo 5 lang tinape ang pongadwangasan. Makanyan niya kaulaga kang Jesus ing katang katawan. Anya, paramdam ta kaya ing magpasalamat tamo king kayang malasakit at aliwa mo pining kaladwata mo ing nasa ng iligtas pati ning katang katawan manyawat tang pakalulo karing pinandit
inabuso tala rin kay katang katawan, at pepaboren tala rin kay katang kaladwa. Yagkas tayang ngening miyagdanagnan ing kapanisyan, magkumpisal ko King Diyos sa may payang tutu, at kayo kapatad, uling mikasala kumbina, king isip amano dapat, at mihaliwang kakulangan. Uli nanita ipanigapu ko kas Santa Mariang Kapilan Mambirhen, karing sablang Anghel ang pong santo, at kayo kapatad, ipanalangin niyo ko, king Diyos sa ginuta mo. Ing Diyos sa mayupayang tutu pakaluluan na katamo, at king pangapatawad daring kasalanan tamo, idala na katangan sana, king bie alang angga. Amen. Manalangin tamo. Ingaldoy ti July 25, ing kekatang Santo Papa, dineclare ne as
World Day of Prayer for Grandparents and Elderly. So, maliban po kitang September celebration king legal calendar, kay katamo king pisamban Katoliko in July 25, first time, ngayon umpisa na, in first year na, ning celebration for grandparents and elderly. So pakipangaditala po rin kay katamo pong grandparents, ding lolo at lola, at ding matua. O ba't po inabero at atipad terminong matua? Kasi atin pong matuang dalaga, matuang baintao, alalang tutong apu, anya ela talaga grandparents, anya papakiyabe no ning Santa Iglesia, Antimurin, today is the feast day of Saint James the Apostle. Metong karing apostol ng Jesus, kapatid ng Juan, Santiago. Fiesta po Betis ngeni. Nya pakipangaditala po ring tao Betis, king kapag masusyan, king karelang pamagparangal, king karelang patron, Santiago Apostol. Antimurin, king misa tangeni, pakipangaditala, ding magpasalamat, ding pamilyang manuknangan, king barangay Santo Tomas. Antimurin, ding pamilya dari Meg Cabrera, Nelson Tolentino, Arthur at Beth David, Reynel Reyes, Pamela Toledo, Ansi Santos at Miklat family, Maximo Guevara at ing Vocation Committee ning kekatang parokya. Pakipangaditala naman ding magpasalamat kay karelang tinanggap o tinggap pa regalo ning biye, regalo ning Kebaytan, di Maan Chantel Cabrera at Maximino Cabrera. Pangaditala naman ding special intentions dari Susan Pamela David at Jairus Perez. At guidance and protection para king pamilya ng Corazon Perez. At pakipangaditala naman ding Miyang Ubye Antonio, Rowell, Virginia, Feliciano Senior at Junior, Benaventura, Hilaria, Rodrigo, Anastasio Senior at Junior, Nemencio, Nieves, Carlitos, Catalina, Reynaldo, Bonifacio, Milagros, at ding sablang kaladwa king purgatorio, lalong-lalo na retang ala ng makaganaka karela. O Diyos ay pami, ibuklat mo ring matami ban akit miyo, ing magobra mong gamat king ningning na ning pamaglalang, king sintingan ning makataong biye. Saupan mo king lugod karing kalam makapadurot ke kami, ban arakayanan mila king kanwanan mi o kanwanan mo ring kapatad mi at atakman ing tula ning biye arapan mo. Itiyaduan mi king kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Lukluk tapot, makiramdam king amano ning Ginoo. Pamamasang ibat, king kadwa ng libro, dingari. Karingal Doreto, ating taong ibat baal sa Lisa, alinapit kang Eliseo, ating taong ng Diyos. Magdalayang 20 pirasong tinape, amegawa king mumunang pupul, asebada, at di takabinutil abayong pupul. Nga ng Eliseo, king kasawop no, iya pagmulareti karing tao, bangka nanda. Dapat nga naning kasawop no, ela makagyureti karing dinala na tao. Nga ng Eliseo, iya pagbula bag makapanganla, uling yung Ginoo, sasabyano king makapanganla,
at atimpang mitagan. Inya inapagnalo ning kasahop no karelo, at antimo ing sinabi ning Ginoo, menganlangan at atimpang mitagan. Ingamano ning Ginoo. Salamat king Diyos. Inggamat ning Ginoo pakana nakatamo, pakibataning sablatang pamangailangan. Inggamat ning Ginoo, pakana nakatamu, pakibatana ing sablatang pamangailangan. Din sablang lelangan mo, puryanda ka o Ginoo, at ding memalen mo, pasalamatan da ka. Ipamalitara ing ligaya ning kekang kayarian, at ing kekang kayupayan. Inggamat ning Ginoo, pakana nakatamu, pakibatana ing sablatang pamangailangan. Di sablang makalawela at manaya keka, at babyena karela in pamanganda, king panahon na kailangan da. Ing babye mo karela, sobra-sobra, ibabye mo karing sabla, ing kailangan da. Inggamat ning Ginoo, pakana nakatamu, pakibatana ing sablatang pamangailangan. Makatuliran niya yung Ginoo kin sablang dalana, at malam karin sablang dapat na. Malapit siya yung Ginoo karin sablang tapat mamawos keya, karin sablang keya, katutuan mamawos keya. Inggamat ning Ginoo, pakana nakatamu, pakibatana ing sablatang pamangailangan. Naos ning Ginoo. Mipapanupaya kayo sa maganaka, mapibabata, at misaup-saup kitmuan lugod, king metong at metong. Pagkapilitan niyong papanatilyan, yung pangametong ay bat king espiritu, king kapamilataning kapayapan, abubuklod kaya kayo. Metong yamu ing katawan at metong yamu naman ing espiritu. Antimonong makananong metong yamu ing kapanayan at kakatamong kayawos. Atin mong metong aginu, metong akasalpantayanan at metong abinyag. Metong yaing Diyos at ikpatangan, ya ing makiupaya, darapat king kapamilatan daring sabla at manatili karing sabla. Ing amano ning Ginoo. Salamat king Diyos, talakat tapu bang parangalaning maya pabalita. Ing ginumanatili yakke kayo, At keka antimurin, pamipasyag king maya pabalita, agpangkang San Juan. ligaya keka o Ginoo.
Tinalakit ya i Jesus king kangat baning dagatan ning Galilea o ning dagat ning Tiberias. Tikyan de ring tutong dakalataw, uling ikit dala ring malang depatana, king pamanulo karing masakit. Minukyat ya i Jesus king bunduk-bundukan at karin linukluk yang kayabera ding kayang alagad. Malapit na kanita ing Paskwa ing piyesta daring Hudyo. Inyang lawan ng Jesus ing makapadurot, ikit na lang lalapit kaya ring dakalataw nga nakang Felipe. Nuka rin tamu saling tinape ban apakanla o apakantala reting tao. Balo ng Jesus nung nanong daptana at sinabi na iti baning subukan i Felipe. Nga nang may kibat Felipe, elamanag yung panyaling tinape ring adwang dala na denaryo, ban ing balang metong makapanganya, maski ditak mo. Ing metong karing alagad i Andres a kapatad ng Simon Pedro, sinabi na, ating metong nga anak kalalaki keti amig bakal 5 tinape ampon adwang ngasan. Dapot, nulaan tireti para kareting dakalatao. Nga ng Jesus, paluklukan nyo laring tao. Madikot king lugalayta. Inya, linukluk laring tao. Migit o kumulang laking 5,000 ring lalaki. Kinuha na lang Jesus ding tinape at inyang may kapasalamat neking Diyos, pemye na la karing pakalukluk. Makanyan mo naman inggewana karing asan. Mirinan langan ding tao hanggang bisala. Inyang kinapsilangan, sinabi na karing kayang alagad, tipunan nyo la ring pisipising mengatagan ban alang masayang. Inya tinipon dala ring pisi-pisi ay bat karing 5 tinape at akat mo dala ring 12 kaing karing tagan ding taong mengan. Inyang ikit da ring tao ing malang depatana ngarang sinabi, tunepin ya ing propeta adatang ketiking yato. Balo ng Jesus king burireng lapitan ban pilitan deng gawan ari. Inya me koyang pasibayo at mintang magdili-dili king kabundukan. Ing mayap ng balita ning kekatang kaligtasan. Kapurian ke kao Kristo, lukluk tapot makiramdam keng umilya. Maya pa abak po. Atin tamo pong natural panamdaman, naturales sa kekatamo, na madalas taya papansinan. At nung pansinan tayo man, aning kasanting ing bunga na, nanuya po, malasakit. Istong penamdaman tayong malasakit, nano mo kaya ing gagawan tamo. Ing malasakit, importante yang emosyon o panamdaman kay katamo. Uling maragulya asa saup kay katamo. King kay katamo pong akakit king paligid. Nano mo kaya ing gagawan tamo anting magmalasakit a tao. Makanano tang gagawang solusyon karing problema ning yato. Ang libawa, metong kareti, dakal na po ring problema metong kareti ing danop. Makanano tayang dirinan solusyon ing danop. King kekatang ebanghelyo, ating kung ikita ginawang atlong o linto atlong solusyon. Pepakit da nung nading solusyon da, dening atlo. Ing mumuna, makaniniya kasing sitwasyon. Jesus, ikit no ring tao, papuntala kayo, nung karakal. Agpangking bilang
5,000 lakano. Ela po magbabaking 5,000, uling ela pa kabilang ding babay, ang poring anak. During that time, ela po bibilangan ding babay ang pong anak. Then mo pong lalaki. Nga na, bigit o kumulang laking 5,000 ring lalaki. Okay? Now, ikit na lang Jesus, lalapit na kaya. At sigurado, ing lawen ng Jesus, siyempre balo ng Jesus yung sitwasyon na ring tao. Burinong pakanan. Yan, catering problem niya kanyan yan. Doon to yung catering problem. Uling 5,000 la ding lalaki. Maninto niyang suggestion, solution, kit nane ing metong, Philip, nga nakang Philip, no karinta mo saling tinape ban apakantala reting tao, wining pakibat ng Felipe. Ela managyong panyaling tinape ring aduang dalan a denaryo ban ing balang metong makapangan niya maski ditak mo. Kailangan kong magobrang 200 days. Kasi ing 200 a denaryo ketang panahon na ita, ing balang aldo potang magobra ka 1 dinar ing sweldo mo. So 200 days kung magobra, at in 200 days kulang niya po nga na. Kulang niya pampakan ko dyan, ditak mo, kareng karakalataong rin. Uri nang sabyan, nung pansinan mitang pakibat ng Philip, ito naman napakanan din, Jesse. Karakaldangar yan. Mukar ko saling tinaping makanyang karakal. 5,000 rin. Ala kata solusyon kanyan. At yan pang panandaman may malasakit king oras sa yan, Jesse, ala kung nga karapat. Kanyan din kayo po, itang nangagawa ko, kaluluko mo, simple ko mong tao. Ala kong agawa king problema ngeni, king problema na ning danok, ala kong solusyon ken, ala kong agawa. So ita, adyang pedam taman ming solusyon, Lord, ala ko po kong agawa, ala ko pong asaw kanyan. Okay? So, that is one. Second, iyan dress naman. Nga nang sinabi, ating metong nga anak ka lalaki, keti, migbakal yang 5 tinape ampon adwangasan. So 5 tinape pong adwangasan. Problem. Dinto naman yung problem king sinabi ng Andres. Dapat, nula antireti para kareting dakala tao. Di takla reni. Kulang la reni. Ela sapat din Diyos ko, karakalda rin tao nga rin. 5 lang tinape, 5,000 rin pakanan mo. Those are not enough. Di takla mo. Kulang la reni. Kahit tintang makanya na mentalidad, tang kulang mentality. Always kulang. Pane sa ingsing. Panetang sasaingsing. Kulang. Yan, yung katlong solusyon, Jesus, may ginawa yung solusyon. 5 la rin, apong adwangasan, but I can use them. Give them to me. Anya pe paluklukano ring tao, at pe pasalamat niya king Diyos, piraso no ring tinape, pe mienala, kinapsilangan ding tao. Beka, sobra la pa. So, ing kulang, meging eyamo sapat, sobra-sobra. So, yan po ing igit tamo pong solusyon. Emo sasabyan ing kaluluka. Emo sasabyan ing magkasakit ka naman. Emo sasabyan ing alakang asaw kalupa ng Felipe. Atin, itang atyuke ka, offer it to Jesus. Yan pang mekang Jesus. At Jesus, yan ang bala. Dindam yun ka na ako ini. Do your best.
and God will do the rest. Anya, ating solusyon. Ating solusyon king miyayaliwang bage. Balo yu po king karanasan ko anting pari, at yang no ka rin kumiras, ko lalawen at akakit, kasi akakit kuya aranasan, na ing sitwasyon ning pangapari o ing kapamangailangan king parokya, yung masolusyonan. Dakal alalto solusyon. Uling ingapong Ginoo, magol braya, babyena ing kailangan tamo. Nga kupin, malugod ya kasi ngapong Ginoo Uli na yung lugod na, mo ing kaladwa mo yung kailangan ng sopan, o iligtas, pati ing kekang katawan. Isip-isipan mo na, 5 tinape, 2 asan, pepa kanano ring 5,000, ginawa everything out of nothing Pasinan niya po ing libro na ning Genesis. Kita pa mo pong creation account, kitang pamaglalang. Akit mo, He created everything out of nothing. Pati ing tao naman, may gumpisaya king alikabok. Inumpisa niya king alikabok. Pero ring aliwa, out of nothing. Iti pagtakan ko, king kekatang ebanghelyong ngeni, kukutang keketang aldo, ot kailangan no pa rin 5 tinapi ang pangadwangasan. Ot kailangan niya pagkut na ni Felipe. Kailangan niya pang subukan, mangwentaya pa para isipan no magkano yung gasto sana para pakanano ring 5,000 lalaki. Nano kaya yung sangkan ng Jesus kene? Ot kailangan na pang mangutang kang Felipe, ot kailangan na pang gamitan no ring 5 tinapi ang pangadwangasan. O ini po yung ngakakit ko pong sangkan ng Jesus. Burina, alwa mo ya ing gagawang solusyon. Burina, cooperators tamo. He wants to cooperate in giving solution to the situation. Nya ngakupin, mo sasabyaning alaka, mo sasabyaning dimut yang atyukeka, gamit ding Jesus yan. Itang atyukeka, itang atyong buri mong iyampang kang Jesus. Gamitan niya yan. At maragulya pa resulta para karing aliwa. It gives impact when you offer it to the Lord. When you give it with love. Kinikipaya lala ing filosofiya ng Santa Teresita ng Niño Jesus, Saint Teresa of the Child Jesus. At niya pong filosofiya na maralas kaya pong gagamitan hiniking ka na pong gagawan. Nanuya, doing little things with great love. That is the philosophy of Saint Teresa of the Child Jesus. Doing little things with great love. Nya, napon mi gomili ko karening kinasala atlong couples. In-emphasize kay itang message ita. Uling karing mi asawa, istong inggagawan da, uli na mo ning obligation o responsibility o obligasyon ko yung manintunan, bakanta manawaya kabil niya ng pamilya ko. Nung lawen niya mo ketang obligation, palagay ko po, kayo lumwat. O nakamumuli, padala mo na laring pera mo. Detang sweldo mo kayong pamilya mo. Kasi, out of obligation niya mo Pero because of love, you work for your family because of love. I believe, siguradong muli ka at buriming akayabing pamilya mo. At siguradong manatili ing pamikalo gudyo. So ita po ing buri kong pansinan tamo. Ulitan ke, atin tamo pong malasakit king puso. At yun yan, natural ya ke katamo yan. Yung problema, neng kay, tambing tamo pong negative. Wala tang agawa, kalupa ng Felipe. O kaya naman, kalupa ng Andres, wala tamo kulang yay, tang ke katamo, tang atyo ke katamo. Actually, yung Andres man, nalay mang binye. Kingwa na laki tang hanak.
Pero ginamit na lang Jesus. Nya, ulitan ke. Paganan me, itang malasakit ay tsukeka. At paniwalan ko, turune ke kang Jesus, ing solusyon. Amen. Sasalpan tayo ko, King Joseph pang may payang tutu, nilalang king Vanuatu at kang Kristo na kabuktong ginutamo. Pinagliging upaya ng Espiritu Santo, mibay tsaka Santa Mariang Birhen, nila sa lalam ng upayang Poncio Pilato, mi pako king krus, mete at mikutkut, tinipaya ka ring mete, king katlong aldo, sinublia mebye, paypatas sa banwo, makaluklok wana ng Diyos, pang mayupayang tutu, iba't ka rin magbalik yan naman keti, pangmukum ka ring mabiyang pong mga mate, sasalpantaya ko king Espiritu Santo, king Santa Iglesia Katoliko, king Pamisa Makdarin Santo, king pamatawad na rin kasalanan, king pangasubira meding mete, at king biyala nangga. Amen. Panalangin ning Balen. Manalangin tamo kang Jesus aginutamo, ban pakabuklat no ring palad na at ipagkalubing kapag nasandaring sablang mabye. Ngatang sumabi, Ginong Jesus, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Ginong Jesus, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Baning Ginoo, para kalaan mo ring talapamayapa, ban mi ka may gate apaming usig kimpisamban, at maragul apami tambayan at pamisan metong, king kaya katang mong yato, manalangin taking Ginoo. Ginong Jesus, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Ban ing Ginoo, palabonga na ing kasalpantayanan, busal ding tao. Ban ing kayaryaning katuliran at kayapaning Diyos, mabilis sumulong king Santa Iglesia at king Yato, manalangin taking Ginoo. Ginong Jesus, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Ban ing Ginoo, palaganapan na ing tula, busal ding tao. Ban ing kapatawaran at pamikaluguran, sumulong, at pisan meto nga no ring may kawani na bakas, ipanalangin taking Ginoo. Ginong Jesus, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Ban ing Ginoo, para kalanong pasibayo, ring tinape ketiking yato. Ban alang tao o bansang dumano pasibayo, at ing pupul ning yato, pante-pante milaganap, para king pakinabang ding sabla, ipanalangin taking Ginoo. Ginong Jesus, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Ban ing Ginoo, palabunga na ing lugod, karing kekatang komunidad. Ban migityang mikaintindi, ing balang metong, at ganap lang mi pananggap at mi pagmasabal, ipanalangin taking Ginoo. Ginong Jesus, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Ngayon, wanta mo po yung sarili tang kapagnasan. Ginong Heso Kristo, manalangin kay Keka at abibira sa aming ipawi mo ing sablaming danok. Uling ika ing ginumi manggaman king alang angga. Amen. Lukluk tapo para king pamagsadya karingayin.
Malakata po. Manalangin kayo kapatid, banding kay katamong taon, dating tinapi at talak matampang tanggapano ng Diyos, ipang mayupayang tuto. Tanggapan sa aning Ginoo itindaon karinggamat mo, kay kapuri at kaligaya ning kayang lagyo, kay kakatamong kasaplala at ning mabilog na Santa Iglesia. O Ginoo, tanggapan mo reting ain may piling ibat karing dakal mong regalo. Manano na sanang dating misteryo, pabanalanda kami at tayran papunta king alang anggang ligaya. Ipagkalumuiti kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing ginumanatili kay kayo, At kekan timurin, iyat nayoring pusuyo, makayat nano king Ginoo. pasalamatan tayong Ginoo a Diyos tamo. Iti karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat at matulining pasalamatan dakang parati at numan karinoy pa, Diyos king alanganga at lubos mayupaya. King kekang lugod binukod mo kami, ban ipakilala mo ing kekang karangalan. Agyang gilutan da ka, paulining kasalanan mi, ginawa ka pamuring paralan, ban makapagbalik kelob keka. Ulinita, ing kaluguran mong anak, meging tao yang kalupami. Ban ating kalupaming taong makapagligtas kay kami king kapahamakan at pangaliliking dalan. Kapamilatana, ringangel ning banua, yayang pangda ing karelang panalangin ning pamanyamba, kawang magsayal la arapan mo kapilanman. Misuges sana ing siwala mi king karela, king matagumperang dalit ning kapuryan, ngaming kakanta. Tune kapin banaloy pa, ikaing panibataning sablang kabanalan, ulinita, pagparalampumi, pabanalan mo sa reting ain king espiritu mo, ban para ke kami magawalang katawan at daya ning ginuming Hesu Kristo. Bayo yami daon pusang lubking pamailas at kamatayan, kinuaning tinape at pepasalamat yakeka. Pirasone at pinyene karingkeyan disipulo nga na, tanggapan niya iti iko ngan at kananye, itiyeng kanakong katawan, ami daon para ke kayo. Makadyan mo naman kay batning ngapunan kinuaning kalis. Pasibayo pe pasalamata nakat pinuri, binyeneng kalis karingkeyan disipulo nga na, tanggapan niya iti ikongan at minum ko kaniti. Iti yung kalis ning kanakon daya, ing daya ning bayo talanganggang tipan, amibubu para ke kayot para karing sablang tao, ban keta mi patawaran laring kasalanan. Daptan nyo'y tiking pamigaganak kayo kanako.
ipasyag tayo ing misteryo ning kasalpantayanan. Iniangin ng gaganakan miyoy pa, ing kamatayan at pamanyubli ng mebya ng anak mo, daran niya kay ting tinapin ng biyating kalis ng kaligtasan. Lain ming pasalamatan kay kaying pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo ban sumuyo kay ka. Mapakumbaba aming pagamuha mo, kingi kami ngan sanang misulusulo, kaying katawan at dayang Kristo, tipuna na kami nganting metong ng Espiritu Santo. Ganakan mi oy pa ing Santa Iglesia mo makalaganap king meto yatu, ban biganap ya king lugot kambya ng Francisco ing kay kaming Papa, at Florentino ing kay kaming Arsobispo at ting sablang pari. Ganakan mula naman ding kapatad ming pepainaw at maninaing subling miye at ting sablang miyango na biye, tanggapan mo sana king maligaya mong harapan, pakaluluan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat magkamit king bialanganga, ban kaya biya ng Maria, ing Birhen Indoning Diyos, kaya biya ring apostol at ting sablang santo, at tinapat king malmong kaburian king kaya kabaning panahon, purian dakat paligayan, kapamilatan ng Heso Kristong, kaya kanganak. King kapamilatan ng Kristo, kambenat kaya, ipang mayupayang tutu kagum ning Espiritu Santo, pupurianda ka at parangalan manggaman king alang angga. Tego laling nening Santo Papa iting Aldo para karing grandparents and elderly. So sana po kaniting misa pangaditalo kapamilatan ning panalangin at tiro ning Ginoo kay katamo.
king panyatang ng Heso Kristong ke kaming talapangabos. O ginaming Heso Kristo, sinabi ka rin ke kang apostol, ing kapayapan dalakuan ko ke kayo, ing kapayapan ko babiye ko ke kayo, emo sa babalikdan din ke kaming kasalanan, nunelawan mo ing kasalpantayanan ing ke kang iglesia, at pamayapan mo yung pagdilugan nagpangking kaburian mo, ikang mabibiyat magari, manggaman king alang angga. Amen. Ing kapayapaning ginuman at tilis sa kapilanman ke kayo, At kekan timurin. ipakit tampong ngening mikakametong ta king kapayapan. Kaluguran kong kapatad, oy ni Jesus, ing tutong mapagmalasakit, tutong malugod, makasadyayang gawang makapagtaka, uli ning lugod na kay katam. Pati na iting simpleng hostya, pwede yang maging katawa na, uli ning nasa ng dinaning sikanan, ing kekatang kaladua. Mapalat tamong ngening lalapit, tatanggap keting pamangan ababyena kekatamo. Gino, Ako matampantanggap keko, dapat yakas ming amano mo at kumayap na ako. Dapat ning espiritual apamakinabang. O Jesus ko, sa salpantayanan ko, king atsuka, king kabanal-banala na sakramento, kaluguran da ka, maigit king sablang bagi, at pagnasan ko, intanggapan da ka, dapat pauli ning pinandit, era ka atanggap king sakramento, ume kamuman espiritual kening puso ko, kakaulanda ka, balamuwari at yuka ka rin, at pakisan metong keng lubusan ing sarili ko keko. Emo sana ipaintulot kapilanman ing mikawani ko keko. Amen.
Siglaw tamo po, pangadyantaya ing orasyo imperata laban kin COVID-19. O mapamakalulu ang pong mapagmalasaki taig pami, lalapit kami keko, kaniting masipit na pamangailangan mi, adawan mi keko, ing kambilan at ingatan mo kami, laban king COVID-19, amigdalang dakalakasakitan kay kami, at mikakamateno karing dakala tao. Aduan mingini keko, imbalikdan mo kaming mitmong lugod, at iyatyat mi kay kami ing makaulo mong gamat. Ing takot mi king sakit at kamatayan, alilan mong kapanayan. Pasignangan mo ing kasalpantayanan mi, at palusukan mo ing masabal mi king metong at metong. Ipanalangin mi ang tabayanan mo lo, rin taong mitutukan manintun panulo, para kaniting makayawang sakit at mampat king pangakalat na. Bendisyonan mo ing sablang pa magkapilit mi, bang mapupus na iting pandemya king bansa mi. Ipanalangin mila ring doktor, narsis, at ding sablang lilingap karing mi salunan, bang makasoyula karing masakit, kambening beluan at masabal. Pagkalaman mo lang, kabulasan king kaisipan at katawan, pasignangan mo ing pamagtagulaling ding saririra, king pamaglingap karing masakit, emula paboren miyawa kaniting sakit. Ipanalangin mila retang miyawa no, kumayap na lasanang malalagwa. Ingatan mo la retang lilingap karelo, pagkalaman mo lang alanggang kapainawan, detang mayango na bi. Pagkalang mo kay kami ing grasya mo, kareting masakit na panahon, bang magobra kaming miyabe-abe, para king akakayap ding sabla, at bang makasawop kami karetang mangailangan at pakakalolo. Manano na sanang paulining masabal at pamagmalasakit mi para king metong at metong, bikabyos kami ngalang kasasagkulan, kaniting krisis, layon tayra na kami king pamagbayong loob at kabanalan. Iti aduan mi king kapamilatan ng Jesucristong ginumi. Amen. Lalam na po ning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlong, o kabanal-banala na indo ng Diyos, mo sana pisawiling aklis mi keko, king kagulangan mi, nunebagkus mo kaming ikapos king sablang panganib, o maligaya at kanuwanan na Birhen, Birhen de los Remedios, sinduning kapaldanan. San Jose, esposo ng Maria, San Rafael Arcangel, San Roque, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calunsod, San Luis Gonzaga. Amen. Santiago Apostol, Panalangin ipanalangin mo mo kami, manalangin tamo. Talakata po. O Ginoo, tinggap miya ing sakramento, amag masusi king kapigaganakan, king kamatayan nat pamanyubling mebye Kristong kekanganak. Manano na sanang iting ain idalan na king ilapit king kekaming alang anggang kaligtasan. Itiyadwan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing ginumanatili ke kayo. At kaya ka Timorin. Bendisyonan na kayo ng Diyos sa mayupayang tuto, ing ipa, ating anak, ating Espiritu Santo. Amen. Umetana at isundo ing pamanuki king Ginoo. Salamat kin Diyos.